پشتی که شر گهشتا گندن هری داویه لباشور روجهلات کوبانی و گندن لروج آوای حریم تل ابید پارێزگەها ڕقایدا ڕێخستنا داعشێژ کوردن کلوان گندان عاسە مابون خواسته بوو که او گندن خوالا بکن و کوشبری حریم تدمر لولات سوریه آنجی ولات ترکیه ببن جبر و فرمان داعشه مالبات کرد جوان گندان کوشبری باکور کردستان او بر به باجار کوبانی و دبن ما هو شيء سبي شبور كان قلت برا بورا يوم تدمر كان يونجي تركي هناك ملات قلت تركي دروا هناك بيت تدمر دروا أما إنه ناكروني ما هو خا أم تدمر نكون هر ما خورات مول أم هاف شيورا ما هو أم تدمر نكون أما جيران خا ما جيو هاف وكر ما هو أم خاو بكن أما قلنا غربي مرة أم كون ريال نص كان أم بره ما هو أم دور وخب وليد كنا قلنا يلا دار كفن وندارنا كفن حياة الله وتعالى هذا ورم سيوا جيون قطكم زاري وجوا بستين بمه وإنما خبر كورك هات وأم فلتي صار أسكان نقول خار ريان هات نقول داكي وزمن داكي كورك هات كنا تناطوري وني وقت صدما كمالبات كرد لجندن دسينورن حريمة الأبيض و پارێزگەها ڕقایدا جدستپێکە ئیریشا داعشێدا لەسەر باژارێ کۆبانی عاسەمە بوون ئەوە و داعشێ بێشەر پاشبەری لە گوندن وان کردبوو و فەرسەندا کۆشکردنا بەر بە باژارێ کۆبانی ڤەژوان ستانده بوو و نەهیشت بوو که ئەوژ گوندن خوا دەرکەون و بەر بە باژارێ کۆبانی و کۆشبەر ببن ملت گیرا بو رویا بره درباس بهره کوبانی پیشی درک بهره پیشی لی برین هندی خویدین خان محمد ملت گی بگران بگرن هر رقه هر چوله هر بران ندان ما حتی نی به تالی نهانی که هبارا هجوم کرد ری بکر و ملت درک به داره کوبانی نبالاتی خان نب خلکی خان نب کردان نب هر کسی کردی کار نب کردانه دريام جمال خضر كتن سيريام نب عردار رود كتن وما دين نابو هاتنا وذر ديسو شوبا ما كتن جو باركن وما يدر بما قام هرنا نيف ملاتي خوا نيف والاتي خوا وهم هاتنا نيف كرمانجا جدستپێکە ئیریشە ڕێخستنا داعشێدا لەسەر باژارێ کۆبانی تا ڕۆژە ئیرۆ ئەو زارۆک ژن و کاڵەمێرên کورد یên ku digundên xweda li nêzîkî sînorên parêzgeha Reqayê asema bûn jiyaneke bi tirs û metirsîdar derbas kiribûn û bi derketina wan ji bin kontrol û desthilatdariya Daişê re temen û jiyaneke nû ji wan re tê nivîsandin. روبرو دهاتن گوتن جوه داره در کافن و کو وقتی دهاتن جی مبخوا او نو ندی بس باوی مرا دو گوتن ام جوان ترسیو مد شو خوات کرا اندر دبو کو مدگو بره یعنی ام جوان ترسن تن ام گید جرفیون وانی ji destpêka fermana rêxistina Daişê da li ser malbatên gundên li başûrê Rojhilatê Kobanî û Herêma Tel Abyad ta vê demê bi sedan malbatên Kurd koçberî bajarê Kobanî û Bakurê Kurdistanê bûne و هین جی کاروان کوچبریه یین مایی بردوام پشتی قطبونا در دورا نه مهان جی کوبانی خلک کل گندوارن باشور روجهلات کوبانی دبن کنترول داعش دا عاصمه بون برزگار بونا گندنوان را او جی ریخستنا داعش هاتن آزاد کرن و جنوبا بکوبانی دا هاتن گریدان عمر کالو رودا و جنیزی کی سینور رقای